mawasome kata maimisome kata majithiendwa some sani. Katika shule ulisoma ama wanao wanasoma sasa. Nitiere joma iluongo ni prefect kata monitor. Kuna wale wanaitwa prefect ama monitor. Ging'eyo class. Hao wanaangalia darasa. One code class monitor. Tuko na class monitor. Class prefect. Na class prefect. Kaito nitiere head boy ni head girl. Alafu tuko head boy na head girl. Nyasani makawuono somo masani nitiere nyaka president. Hii ya leo tuko mpaka na rais. School president. Rais wa shule. Kona dwa wuyo kuom monitor. Sasa nataka ninene kwa monitor. Mane Nyasaye onyisa kaka monitor mar Nyasaye chalo. Ambao Mungu aliniambia jinsi kiranja wa Mungu anafaa kuwa. Sama ji owar kata ka wuotho kata ka gingima. Wakati watu wameokoka hata wakitembea ama wawe hai. Ji mang'eny oluoro mana dhano. Watu wengi wanaheshimu binadamu. Ok ging'eyo ni Nyasaye nenogi. Pasipo kujua kwamba Mungu anawatazama. Onyalo timo gimoro siri. Anaweza fanya kitu kisiri. Oparo ni wachno ok bi ng'ere. Akidhani hilo neno halitajulikana. Roho Maler noyawo wang'a maneno malaika miluongo ni monitor, ma monitor ng'ato ka ng'ato moseluongo nying Nyasaye. Roho Mtakatifu alinifungua macho nikamwona kiranja ambaye anaitwa malaika ambaye anachunguza mwendo wa kila mmoja. Ng'ato ka ng'ato moting'o bade moyie kuom Nyasaye ni Yesu en Ruoth. Yeyote ambaye ameinua mikono akakubali kwamba Yesu ni mfalme. Olomiye monitor mang'iyo wuodhe. Mbingu inampa kiranja ambaye anatazama mwendo wake. Wang'a noyawore maneno. Macho yangu yalifunguka nikaona. Yesu pake. Bwana sifiwe. Monitor no ng'iyo wuodhi kaka iwuothe yore Nyasaye. Huyo kiranja anaangalia mwendo wako jinsi unatembea mbele za Mungu. Mora mora mitimo ndiko. Chochote unachofanya anaandika. Monitor no. Huyo kiranja. Opaki Yesu Ruoth. Bwana Yesu asifiwe. Otero report bang' seche 12 ka seche 12. Anapeleka ujumbe baada ya saa 12. Godiechieng' mchana wan gi seche 12. Tuko na nyakati 12. Kama usiku pia hivyo. Malaika ni ng'iyowa odiechieng' otieno. Huyu malaika anatutazama usiku na mchana. Nikech piny opong' gi miriambo kendo mise mar piny Satan kanobiro e piny to kelo gimiluongo ni wuon mariek. Sababu ulimwengu umejaa na uongo. Shetani alipokuja alileta kitu kinaitwa uongo wenye hekima. Ma oloko nyaka kalenda. Akabadilisha mpaka kalenda. Kalenda ma watiyogo sani ok en kalenda mar Nyasaye. Kalenda ambayo tunatumia sasa sio ule wa Mungu. Mano sama wacho kamano tanyalo neno ng'at moro ma ok odhi sikul. Wakati nasema hivyo naweza onekana yule hajaenda kwenye shule. To Roho Maler nosa. Na Roho Mtakatifu aliniambia timetable mar Nyasaye. Katika timetable ya Mungu onge seche 24 odiechieng'. Hakuna nyakati 24 kwenye siku. Yes, timetable mar Nyasaye ni seche 12. Timetable ya Mungu inasema siku iko na nyakati 12. Otieno bende nigi seche 12. Siku pia iko nayo 12. Timetable mar piny wacho niya. Timetable ya ulimwengu unasema odiechieng' chakore otieno saa 6. Kwamba timetable siku inaanza saa 6 usiku. Inaanza saa 6 saa 6 otieno. Siku inaanza saa 6 usiku. Kendo mane kaka ji oseng'eyo. Hivyo ndio watu Roho Maler nonyisa ni odiechieng' chakore saa 1 okinyi. Mimi Roho Mtakatifu aliniambia siku inaanza saa 1 asubuhi. Oromo saa 12 odiechieng' orumo. Ikianza saa 12 siku imeisha. Otieno chakore saa otieno. Usiku inaanza saa 1 ya usiku. Oromo saa 12 kogwen otieno rumo. Ikifika saa 12 asubuhi usiku umeisha. Koro ka piny ochakore saa 1 sani. Sasa siku ikianza saa 1 sasa. Record ma iwuothogo kawuono polo ng'i. Kodi ambayo unatembea nayo sasa mbingu inakutazama. Emomiyo naketo kitamba 3 da. Ndiposa niliweka vitambaa 3 hapa. Mondo ji ong'e ni tawacha ng'o. Ili watu waelewe nasema nini. Haleluya. Haleluya. Kitamba mokwongo. Kitambaa cha kwanza Ne chakruok mar ng'eyo Nyasaye.
ilikuwa mwanzo wa kujua neno la Mungu. Nyasaye ng'ato nyalo ng'eyo kuom timbe mabeyo ma Nyasaye otimo ne koyalne warruok. Mungu mtu atamjua kwa matendo mema ambayo amemfanyia akihubiriwa wokovu. Haleluya. Haleluya. Ndio ng'ato nyalo neno ber mar Nyasaye. Tena Mungu mtu ataona mema ya Mungu. Maber no chop kode warruok. Huyo uzuri ufike nayo kwenye wokovu. Kaka an nochanga. Jinsi mimi niliponywa. Changa manochanga na nomia dwaro warruok. Uponyaji ambao nilifanyiwa ilifanya nikatafuta wokovu. Warruok kano wara. Wokovu nilipookolewa. Dwaro mondo koro Roho Maler opunga. Nikatafuta ili Roho Mtakatifu inijaze. Haleluya. Haleluya. Ndalo gote nyakati hizo zote awacho ni asetimo neno nyaka gik mang'eny masekale. Nimesema nimeshuhudia mengi ambayo nimeyapitia. Kano wara ochanga wara opunga gi Roho mar Nyasaye. Nilipookolewa nikaponywa nikajazwa na Roho wa Mungu. Koro gimodong' en tich monetang'ia kaka wuotho e wach mafulo na yie kuome. Kilichobaki ni kazi ya kiranja kuangalia vile natembea kwa neno ambalo nasema naamini kwake. To Nyasaye noyawo wang'a mondo ane kaka gino timre. Mungu alinifungua macho nikaona jinsi hicho kitu kinafanyika. Wach mane Nyasaye wuoyo nano ng'isa ni mondo abed motang'. Neno moyo Mungu alikuwa ananiambia ni kwamba nijiadhari. Gigi mora matimo na chochote ambacho nafanya mondo nyinga usikie bug ngima. Ili jina langu lidumu kwenye kitabu cha uzima. Nikech onge ng'ama ong'eyo odiochieng' mobiro ae pinyni. Sababu hakuna yule anajua siku ambayo atatoweka. Onge ng'ama ong'eyo chieng' ma Ruoth biro duogo. Hakuna yule anayejua siku mfalme atarudi. En gima opandi ne ji duto. Ni kile kimefichuliwa kwa watu wote. Ji mang'eny osekoro kuom duok Yesu. Watu wengi wametabiri kwa kurudi kwa Yesu. Moko uso mwandugi. Wengine wakauza mali yao. Pagi Yesu Ruoth. Bwana Yesu asifiwe. Oparo ni Yesu biro duogo higa manyien. Wakidhani Yesu atarudi mwaka ujao. Moko tinde kamedo manyo mwandu mane gise uso te mondo koro gichak ngima manyien. Wengine ndio wanatafuta mali ambao waliuza yote waanze mpya. Nyaka wabed moikore ne biro mar Ruoth. Lazima tuwe tumejiandaa kwa kukuja kwa mfalme. Muma ka nitiere kamondiki ni nitie kepo mara ucha. Hapa kwa gano kuna mahali imeandikwa kuna kuchukuliwa ile ya kasi. Tienjo minyalo kawa ucha. Kuna wale watachukuliwa kwa kasi. Tienjo mabeni biro kaleto. Tena kuna wale watapitia kifo. To onego waikre seche duto to sama wayudore to nego nyingwa yudre bug ngima. Inafaa tujiandae wakati huo jina letu lipatikane katika kitabu cha uzima. Wach mabonita ondiko. Neno ambalo kiranja ameliandika. Ema miyo idhiye ngima mosiko manyaka chieng' kati idhiye mach. Itafanya urithi uzima wa milele ama uende kwenye moto. Wach mano miyo Nyasaye wuoyo koda kamano. Neno ambalo ilifanya Mungu ananena nami hivyo. En chwaro manokelo mondo okaw ji oteriri Nyasaye. Sababu ya wokovu ambayo alileta ichukue watu wapeleke kwa Mungu. No Nyasaye owuoyo kod Isaya. Na Mungu akanena na Ezekiel. Nyasaye ya wang' Isaya moneno kaka Nyasaye oler. Mungu akamfunua macho akaona Isaya jinsi Mungu ni mtakatifu. Wacha ni mano kako ler manade. Akasema ni mtakatifu ilioje. Roho Maler ya oneno duong' maler mar Nyasaye kopong'o hekalu mar Nyasaye. Roho Mtakatifu akamfungua macho akaona uwepo wa Mungu jinsi umejaa hekalu. Kendo malaika mag serafi gi kerubi miyo nyinge Nyasaye duong' ka giwacho ni mano kako ler. Tena malaika wa masirubi na masirafi wanamtukuza wakisema lerno en ng'iye odiochieng' kodiochieng'. Utakatifu unaonekana kila kuchao. Mana timbe watimo weche mawawacho gik mawatimo. Kwa matendo tunatenda maneno tunayoyasema. Lweny ka lweny mikale. Katika kila vita unapitia. Nyaka ibed gi tim makare. Lazima uwe na tendo njema. Mano kata ine lweny malich kata ine kech kata wach tek kuomi to gima polo dwaro en gimiluongo ni tim makare. Hata ukiwa kwenye vita uwe kwenye njaa lakini kile Mungu kinataka unafanya matendo mema. Yesu pake. Yesu asifiwe. Kati tiyo. Hata ukifanya kazi. Tich mora ma itiyo mondo mi ngima mondo keli yuto. Kazi yoyote unafanya ili kuletee kupata. Gima ing'iyo en wach modak e chunyi en wach mar tim makare. Kile wanaangalia ni neno linaloishi ndani yako ya tendo njema. Mae wach ma ji mang'eny opuuza.
Hii ndio neno ambalo watu wengi wanalipuuza. Akiparo ni koro kosewargi to koro dhi e polo en gima nyamonge. Wakidhani wakishaokoka kwenda mbinguni ni kitu cha haraka. Haleluya. Amena. Ja wacho ni polo timo rachungi. Nilisema mbingu inachunga. Emomiyo ji nowinjo Yesu mang'eny kata noneno un gi ranyisi madongo. Ndio maana watu walimsikia Yesu wakaona miujiza kubwa. Kochopo saa yiero to ji nodong' matin nikech wechegi ne tek. Ulipofika wakati wa uchaguzi watu wakabaki wachache sababu hizi. Momiyo warruok opogore gi lemo ma kawaida. Ndio maana wokovu ni tofauti na maombi ya kawaida. Nikech warruok mai gima nihero to warruok nyisi ni gini koro kiwuoth go. Sababu wokovu inakunyang'anya kile ulipenda, unakwambia hautatembea nacho. Mano kata ber ni kata rach ni. Hiyo hata kama ni nzuri ama mbaya kwako. Ka Roho mar Nyasaye osekwer ni gini ok odwar to ok odwar. Na Roho Mtakatifu wa Mungu alishakataa kwamba hataki halitaki. Timo gik mokwer emomiyo tho nitiere. Kutenda yale ambayo yamekataliwa ndio maana mauti iko. Kendo timo gik mokwer emomiyo noriemb Adam e puodho mar Eden. Tena kufanya yale ambayo yamekataliwa ndio maana Adamu alifukuzwa kwenye shamba la Edeni. Adamu mane ok omuonne. Kama Adamu ndio hakusamehewa. Ito muono ni nang'o? Wewe utasamehewaje? Amen. Amina. Adamu ma Nyasaye ochweyo to kudho muya kuome. Adamu ambao Mungu amemuumba akaweka pumzi kwake. To Nyasaye omiye mamlaka. Mungu akampa mamlaka. Amen. Amen. Kendo Nyasaye oluoro teko mar mamlaka no. Tena Mungu anaheshimu nguvu ya mamlaka. Adamu kano tako liech to Nyasaye pok oloko. Ndio maana Mungu Adamu alipomwanzisha kindovu Mungu hajabadilisha. Ochako simba. Akaanzisha simba. Nyasaye pok oloko nying simba. Mungu hajabadilisha jina la simba. Nyasaye nomiye teko mondo ochak gigi nying. Sababu Mungu alimpa nguvu ya kuanzisha haya wanyama jina. Nyasaye oluoro wachno nikech ok oloko nikech ojadieri ok olokre. Mungu analiheshimu ile neno sababu abadiliki yeye. To kokoso na akikosa noriembe e ng'wono mar Nyasaye. Akafukuzwa kwenye uwepo wa Mungu. Amen. Amen. Ka Daudi okoso. Kama Daudi alipokosa. Mokawo chi Uria. Akachukua mkewe Uria. Osewir Daudi obedo ruoth. Tayari ametiwa mafuta kama mfalme. Kendo omiye duong'. Tena amepewa ukuu. Oloyo Goliath wasome muma. Ameshindwa Goliath tunasoma kwenye Agano. Okakoro enie loch. Akiwa kwenye mamlaka. Utiyo gi loch no marach monego Uria to kawo chiegi. Akaitumia vibaya akamuua Uria akachukua mkewe. To Daudi nolamo Nyasaye. Daudi alimuomba Mungu. Opaki Yesu jawar. Bwana Yesu asifiwe. Mondo owene. Ili aweze kusamehewa. Nyasaye nonyise ni gimitimo no. Mungu akamwambia ambayo wewe mwenyewe utaona. Kaka omundi wang'i. Nikichukua wanawake wako kwenye macho yako. Kata Daudi ni ruoth. Hata Daudi akiwa kwenye ufalme. En gi duong'. Hako na ukuu. Wacha norite. Na hiyo neno lilimngoja. Bang' ndalo mang'eny. Baada ya siku nyingi. To wuode mokawo mondene. Kijana wake alichukua wake. Nani macha wach manotimo manokelo kum ne en owuon. Inamaanisha alitenda neno ambalo limeleta ghadhabu kwake mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Ne ok ong'wonne. Hakusamehewa. To polo noyude gi ketho koro noyuchune ni nyaka ochop ketho neno oyud kum. Mbingu ilimpata na kosa ilifaa apate ghadhabu kwa hiyo kosa lake. Ka Yesu kelonwa warruok. Yesu akituletea wokovu. Oduokowa kuom Nyasaye nikech ng'wono. Ameturudisha kwa Mungu sababu ya neema. Haleluya. Haleluya. Ng'wono na neema miyo koro waluongo warruok mar ji duto. Neema hiyo ndio maana tunaita wokovu ya watu wote. Waro ji te. Wanaokolewa watu wote. Jasungu, Jahindi, Jarateng. Wazungu, Wahindi na watu wa Afrika. Watimo neno kuom warruok. Tunashuhudia kwa wokovu. Nikech nohero piny ahinya. Sababu alitupenda ulimwengu sana. Koro ng'wono no ok onego waweyo dhi kayiem nono. Hiyo neema hatufai kuacha iende bure. Nikech koro warruok nobiro. Sababu wokovu ulikuja. Nyaka wabed gi ritruok. Lazima tuwe na kujilinda. Mamiyo chieng' moro ok wadonji e kum. Ambayo itafanya tutaingia kwa ghadhabu siku moja. Weche
duto ma ondiko ma watimo maneno yote ambayo yanaandikwa ambayo tunatenda kelo nwaber kata bro chopo kodwa ikum yatatuletea mazuri ama yatafika nasi kwenye ghadhabu. Mano katilemo manade Hata ukiomba kiasi gani polo yudigi ketho mbingu ikakupata na kosa ka ukilokori bang' seche 12 wachno riti e bura pasipo kujibadilisha baada ya saa 12 na kungoja mano wach mano nyisa hilo ni neno niliambiwa. Emomiyo Yesu wacho ni kik chieng' puodhi kitim gi richo. Manake Yesu anasema jua lisitue na dhambi. Kik ipodh chieng' gi mirima. Usilitue jua na hasira. Kendo ni ka en gimotimi gokinyi inamaanisha ikikufanyikia asubuhi apono ni wasiki oyudi tifwenyo ni timo richo. Maadui wako wakupata ukagundua umefanya dhambi. Kik iwe wachno chop kodi saa 12 idhi ndike. Usiache hiyo neno lifike saa 12 litaandikwa. Obedo ketho mariti chieng' bura. Iwe kosa ambayo litakugonja siku ya hukumu. Yesu paki. Bwana sifiwe. Samoro en wach mayom kamano. Pengine ni jambo jepesi hivyo. Atoro maler nonyisa ni dhi nyisi joga mondo gibed motang'. Mimi Roho Mtakatifu aliniambia enda waambie watu wangu wajiadhari. Nikech wang'eyo ni kosewar chango pong'wa gi Roho mar Nyasaye. Sababu tunatambua tukishaokolewa tuponye tujazwe na Roho. Koro kaka an higa 93. Jinsi mimi niliokolewa miaka 93. Kaja higa 19. Nikiwa na miaka 19. Koro an pod adhi gi warruok mar higa 93. Mimi bado naenda tu na wokovu wa miaka 93. Nyasaye ng'iyo gimiluongo ni kawuono. Mungu anatazama kile kinaitwa leo. Yes, nowari higni mang'eny. Uliokolewa miaka mingi. Kawuono ichung' kanye. Leo umesimama wapi? Itimo ang'o? Umefanya nini? Mano emamiyo nyingi yudore. Gimitimo kawuono. Kitu umefanya leo ni ok gik mane timo higni mokalo. Sio yale ulifanya miaka yaliyopita. Amen. Amen. Gik mane timo higni mokalo yale ambayo ulifanya muda uliopita diere ka polo yudi gi ketho hapa katikati Biblia ikakupata na kosa. Nyisi ni biro yudo kum mochomi tir. Nimekwambia utapata ghadhabu ambayo imekulenga dhahiri. Koro nonyisa weche ma polo ng'iyo odiochieng' kodiochieng'. Sasa niliambiwa maneno Biblia inatazama kila kuchao. Odiochieng' kodiochieng' tiende ni saa 1 nyaka 12. Kila siku inamaanisha saa 1 hadi saa 12. Saa 12 odhiambo nyaka saa 12 okinyi. Saa 1 usiku hadi saa 12 asubuhi. Ripoti ni bug tim makare. Ripoti yako inaandikwa katika kitabu cha matendo mema. Gik moko boro manonyisa ni ng'iyo. Vitu 8 ndio niliambiwa wanatazama. Mamiyo bug ng'ato sike ngima. Ambayo inafanya kitabu cha mtu kinadumu kwa uzima. Haleluya. Haleluya. Kat kosa achiel. Kama ni kosa moja. Tiduogo 0. Unarudi kwenye 0. Mano wacho ni Nyasaye nonyisa ni mano kata obed mana ng'ama lich ma piny ong'eyo. Mungu aliniambia hata kama ni mtu wa ajabu watu wanamtambua. Rekod mar pinyruodh Nyasaye duoke chien. Na rekodi ya ufalme wa Mungu inamrudisha nyuma. Haleluya. Amen. Muma manyasomo nyoro wacho ni ng'ama timo richo pok ong'eyo Nyasaye. Agano nilisema jana ilikuwa inasema yule anatenda dhambi hajamjua Mungu. Haleluya. Haleluya. Kendo en mar Satan. Tena ni wa shetani. Koro wan kod richo ming'iyo ni to kosewara. Toka tuko na dhambi ambayo inatazamwa sasa nikishaokoka. Haleluya. Haleluya. Kita. Utu wangu. Kita. Utu wangu. Mane achalgo piny kocha. Ambao nilikuwa nayo kwenye ulimwengu. Oduogo entie koso kita no owuok. Imerudi iko ama utu wangu huo umeenda. Ikwong ing'iyo kit ng'ato. Wanatazama utu wa mtu kwanza. Kido. Utu. Nitie kido ma ng'ato nyalo dongo go wacho ni mano to kite. Kunayo utu ambao mtu atakuwa nayo watu waseme ni utu wake. Ji mang'eny wacho nowar kendo pong'e gi Roho mar Nyasaye. Wengine wanasema wameokoka tena wamejazwa na Roho ya Mungu. Kitgi ok olokore. Na utu wao hujabadilika. Kane en ng'ato makun. Kama alikuwa mtu wa kukasirika. Roho mowacho nopong'e no okogolo kun kuome chuny matin. Na roho ambayo imemjaza ijamtoa kukasirika kwake roho. Koro monita chang'iyo ni to ka jale wacho nowar. Sasa huyo kiranja anasema huyu akisema ni kite chal gi Kristo. utu wake ni kama wa Kristo. Mang'e odiochieng' kodiochieng'. Hiyo inatazamwa kila kuchao. Nikech nitie joko moko ma gin mood, yani gin gi kido moko magalagala. Sababu kuna watu wako na utu tofauti tofauti.
Paki Yesu ruwa. Bwana Yesu asifiwe. Nyalo yoro ni kawuono ling kinyo nyiero ruchane ni giwacho ng'ane to nera jugi chakre chon. Utapata leo anafurahi, kesho ananyamaza, utasema huyu alikuwa wakasumba kila wakati. Kik will no wacho no wari ochange pongi roho maler. Usisahau anasema ameokoka, ameponywa. Lakini kinone kata dhano ng'iye to yudo ka kite to ok oweye. Lakini akichunguza binadamu wamuone, wanapata utu wake hujamwacha. Awacho nang'o? Nasema nini? Mano wacho manotimore na an awuon. Hiyo ni neno ilinifanyikia mimi mwenyewe. An kane poka achopo e duong' mar Nyasaye. Mimi kama sikuwa nimefika kwa ukuu wa Mungu. Na an ga kod kita moro ni ok acham gik mang'ich. Nilikuwa na utu ingine kwamba sikuli vitu baridi. Kachamo kuon maliet ha. Nikikula ugali na kula ile iliyo moto. Ronaera pilo. Na nilikuwa nimependa pilipili. Pila swaga gi kuon kama tachamo mayie. Pilipili na isiga na ugali nikule nishibe. Be okawinj kan gi chandruok. Tena sisikii niko na shida. Paki Yesu ruwa. Bwana Yesu asifiwe. Kata nyuka. Hata uji. Amadho nyuka moa e kendo makikwe tanyeyo. Na kunywa uji ambao umetoka kwenye moto ukipoosha na jua. Sasa wanasema kwamba Ameri tingeni okcham gik mang'ich. Ameri unajua kuli vitu baridi. Okachamo mang'ich tango sano. Nikikula baridi natapika saa hiyo. Koro na paro ni amano tekita. Sasa nilikuwa nadhani lifestyle mara nane kaka chwera. Nilikuwa nadhani hivi ndio jinsi nimeumbwa. Amen. Amen. Koro chieng' moro, sasa siku moja nabede chokruok mar puonjo gokinyi. Nikiketi kwa mikutano ya mafundisho asubuhi. Ominwa moro puonjo. Na mamangu mwingine anafundisha. Ingeni tema ka ani waro paka na koro chokruok ni kamani. Hii kitu inanifanya nikiwa kwa wokovu jinsi mkutano kwa. Chiba bedo matek. Mimi chakula yangu inakuwa ngumu. Para ni tuhang na chimba na. Nakumbuka nitakulaje. Gini noketa ni okacham soup. Hii kitu ikaniweka sikuli supu. Achamo chiemo motuo kata ka en ring'o tatuoe motuo. Nakula chakula kilicho kavu hata iwe nyama. Kora penda ni chiemo nade. Sasa najiuliza nitakula aje. Nini wacho no wara ochango ponga gi roho maler. Roho ni poko ponga. Nasema nimeokoka nimeponywa. Tado kutamka na tamka. Kininyisa ni in gi roho. Tena nauliza uko na roho? Koro chunya tunyisa ni an gi roho. Moyo wangu unaniambia niko na roho. Upaki shurua. Bwana sifiwe. Tugini totima. Na hii kitu inanifanya. Emomiyo na wacho ni kata kichopo ni gi roho. Ndio maana nilisema hata ikifika uko na roho. Tigi kumingio. Na kuna yale yanaangaliwa. Amen. Ingio kain golemo. Wanaangalia kama uko na matunda. Ubeini gigi silaha magomano wako magaloe. Kuna vitu vya silaha vya kujihami kwa vita. Mbona nitie yuaro roho. Je, karama iko kwenye hii roho? Yesu paka. Bwana sifiwe. Ukipuonyo gokinyi. Na wakifundisha asubuhi. Mama tani puonyo kuom chuny matin miluongo ni migosi. Huyu mama alikuwa anafundisha kwa kile kinaitwa roho ndogo. Ana chwera ga migosi kama na dongo kada migosi maji nong'eyo ni meri toko queen. Mimi ilikuwa maumbile yangu ya roho ndogo. Watu walikuwa wamejua Kachan bende ne okakwinji. Koro na dwaro ni an kaka okakwinji atujiwe na kora. Sababu hata mimi sikuwa nachokoza watu, nilikuwa nataka watu waniachie upande wangu. To nanyalo link kodi alinga nikichwa yato. Iyo kwa wangu lakini alinga nikichini cross line. Ningenyamaza kwa sababu umenichokoza na ninyamaze bila kuongea. Karumano mana chunyu binafsi. Kumbe hiyo ni moyo ya ubinafsi. Kipuonyo gokinyi tafwenya ni tumai chunyu masana. Wakifundisha asubuhi nikagundua hiyo ndio moyo inanisumbua. Kitana dwaro mana na bedi kenda na self-centered kama. Sababu nataka niwe tu peke yangu. Amen. Amen. Tonalemo mawinyo ka chunyu no pudore kwa mama wacha ni kora dwa bedo normal person. Niliomba nikahisi huyo moyo umetoka, nikasema nataka kuwa binadamu wa kawaida. Kata kama to nyono ko kata winyo kadugo normal Nyasaye konya. Hata kama mtu amenikanyaga kucha na hisi nimerudi kawaida. Nyasaye neno chuny mangato dhige nyiwe. Kumbe Mungu anatazama moyo ambao mtu ameenda nao mbele yake. Poka chunyu no pudore okokuma. Nikashuka huo moyo ukatoka kwangu. Dokangi di chiemo saa 7. Kama watu wanakula saa 7. Dalo chono ne ok chiem self service kaka sani. Kitamba wako wanakula self service kama saa. Ana cheli riwe ji adek. Sahani moja wanaunganisha watatu. Una chema chelu chamo ji adek adek. Ugali moja, chakula moja mnakula watatu. Kwa wayudo remine matindo wamek piny. Tukapatikana wanawake wadogo Mama kono ndo wacha ni wale mondo kapukwa chiemo. Mama mwingine anasema tuombe kabla tujakula. To nekech Nyasaye no fuyudo ka chunya no pap mana lame
Nyasaye. Sababu Mungu alipata kama moyo wangu umebaki bure kwa ile wote niliomba Mungu. Okana dhigo na min. Nilipoenda kusema amen. Roho mar Nyasaye maler nopunga ngisano. Roho Mtakatifu wa Mungu ilinijaza saa hiyo. Anga yudo ka anga tiyen sapa. Nikapata niko kwenye chini ya mti usiku. Yudo ka yot mudhira. Nikapata niko mwepesi kupindukia. Chiemo na ni chuncha mapilo benodi. Hiyo siku ndio moyo wa kukula pilipili nienda. Haka nodi akiana yudo rani kora nyalo chamo gik mang'ich anyalo chamo chiemo makawaida macham chiemo mag soup dana na gikwe. Jinsi ilienda sijui, nilipatikana naweza kula chakula ambayo ni baridi. Tena ni chana ruogi chana yudo hanga. Tena hiyo shida ilipata hanga. Manuliere. Ambayo ilikuwa Manuliere chuni matini mane poka fwenyo na uothogo. Ilikuwa imejiegemeza kwa moyo ndogo ambao ni siku ngurani natembea nayo. Yesu pake. Bwana sifiwe. Emomiyo nyoro tapimo kod gimiluongo ni network mar Nyasaye. Sababu jana nililinganisha na network ambayo inaitwa ya Mungu. Network mar Nyasaye ni roho. Network ya Mungu ni roho. Ya Safaricom. Kama haiko. Wakati bedi kisimu malich majipako. Hata uwe na simu ya ajabu watu waisifu. Simu na ukinyali tudo rigo ng'ato. Hiyo simu hautaungana nayo na mtu. Hallelujah. Hallelujah. Okinyal. Hauwezi. My God, lo mangacha biwiji. Uweze kusema alo yule mwingine asikie. Na network unge simu no. Kama network kwenda kwenye hiyo simu. Katamana message maro kwa jaasi mkatamana jo Safaricom magibolo cha ukidiyudi. Hata ujumbe wa kwa jazi ya watu Safaricom utapata. Emomiyo kiketo pin. Ndiposa ukiweka pin. Tosimbingi luongo gimilongo ni search. Na simu yako inafanya kile kinaitwa search. Search kikidoluote na nigi cha manyo. Inamaanisha hiyo kitu inautafuta. Omanya ngo. Inatafuta nini? Umeichunga makare. Je, umesimama mahali pazuri? Yesu pake. Bwana sifiwe. Yes, correct pin. Niliweka pini iliyo sawa. To. Lakini beachunga makare. Je, nimesimama mahali pazuri? Ibiro yudo kasi bicha loro re omanyo. Utapata simu yako inazunguka inatafuta. Simu molos ge dano. Simu ambayo imetengenezwa na binadamu. Kangato biro pongiro mari Nyasaye. Ndipo mtu akijazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho manyo chunye. Roho inatafuta moyo wake. Amina. Chimang'anyo wa. Watu wengi wameokoka. Na wacho ni warruok. Nilisema wokovu. Hallelujah. Hallelujah. Chalo gi sim card. Ni kama sim card. Sim card kidhi ng'iewe duka. Sim card ukienda kununua kwenye duka. Inyalo dhi ng'iewe duka to kinyal kete simu kao jo Safaricom register. Unaweza inunua kwenye duka, uweze kuweka kwenye simu yako kama watu Safaricom hawajaregister. Mana dieri. Hiyo ni kweli. Anigi simu maber. Niko na simu nzuri. Hallelujah. Hallelujah. To simani dwaro gimiluongo ni card. Hii simu yangu inataka kile kinaitwa kadi. To card no. Na hiyo kadi Karwake marach. nikiweka vibaya. To simani okinyal bedo gi tudruok. Na hii simu yangu haitakuwa na mawasiliano. Lakini Nyasaye mae shida manitie sani. Mtumishi wa Mungu, hii ndio shida iliyoko. Ni jomoko donjo marach. Kama wengine wanaingia vibaya. Kasima ema kakedo card mopungo ba. Kama simu yangu nikiweka kadi kombo. Okayawe tungisa ni insert. Nikifungua inaniambia insert. Tieto yanitie lakini yokodojo maber. Iko naye iko lakini haijaingia vizuri. Hallelujah. Hallelujah. Insert sim card. Insert sim card. Koro ansima wacho ni insert sim card. Mimi simu yangu inasema insert sim card. Apeso rana lo. Mimi nasema hello. Awuoyo gi ng'a. Naongea na nani? Jochiende. Mapepo. Yesu pake. Bwana sifiwe. Mae kama chakruok na wacho ni Nyasaye dwaro ni mondo wadog e mise. Nilisema Mungu anataka turudi kwenye misingi. Nikech mise moting'o nyalo gi loyo mar wach Nyasaye. Sababu msingi ndio umebeba uwezo na ushindi wa neno la Mungu. Emomiyo iyalo Yesu. Ndio maana Yesu anahubiriwa. Hallelujah. Hallelujah. Kidhi oko ka. Ukienda hapa nje. To nitiere shops mag jo Safaricom. Kunayo maduka ya watu wa Safaricom. Giuso gige Safaricom. Wanauza vitu vya Safaricom. Yesu kelo joyalo. Yesu analeta wahubiri. Joka iluongo ni agent mag Safaricom. Wale wanaitwa agenti wa Safaricom. Uti Nyasaye mayalo wa Nyasaye gin agents mag pinyruodh Jehova. Watumishi wa Mungu wanaohubiri
jisajili. Jinsi unaweza jisajili. Amen. Amen. Kakinyalo bedo registered gi polo. Jinsi unaweza register na bingu. To kai duirgi. Na ukienda kwao. Nikitisenga ni dwaro kadi. Sababu umejua wanataka kadi. To ipeji. Unaulizwa. Hallelujah. Amen. Ere kitambulisho. Iko wapi kitambulisho chako? Dwaro kadi timi itiri wako. Inamaanisha huwezi enda tu useme unataka kadi unapewa. Mimi ngato kinyali chiva bokinyi to watu ni kauona wana. Ndio maana mtu hawezi amka asubuhi aseme leo nimeokoka. Yakayali wachi Nyasaye. Kama neno lihubiriwe kwako. Dwaro kitambulisho. Unataka kitambulisho chako. Beiye nini nyathi Nyasaye? Je, umesikia kwamba wewe ni mtoto wa Mungu? Ano yie mokwongo makelo geno kuom ng'ama nigi chandruok kata mantuo kata medwa no wan. Nyakubed gi yie ni nyathi Nyasaye. Hiyo ni imani ya kwanza ambayo mtu anafaa kuwa nayo ambaye anataka kuokolewa ama kuponywa. Apango Nyasaye chogana loe. Na msifu Mungu wa umati wa vita. Ingi kitambulisho beja Kenya. Je, uko na kitambulisho? Wewe ni mwana Kenya. Kato gikao kadi chato gikintie kodo magirwake mar kadi. Alafu wanachukua kadi wanaweka kodi ya kadi. Wamekolo jo Safaricom ong'eyo ni Mary. Ambayo inafanya watu wa Safaricom wananijua Mary. Ng'eyo Nyasaye gi gik madongo manokuniso ni ng'ato gwar. Kujua Mungu na yale makuu haionyeshi mtu ameokoka. Mama miyo ji usike dini nikech ging'eyo gik Nyasaye gi nyithind Nyasaye gi wuotho gi gigo. Hii ndio sababu watu wamekoma kwa madhehebu, sababu wanatambua vitu vya Mungu wanatembea nayo. Nyasaye ohera malich. Hivi Mungu ananipenda sana. Yes, Nyasaye oheri nikech in dhano miyi chiemo miyi muya. Ni kweli Mungu wako anakupenda sababu ni mwanadamu wake anakupa nguvu. Mano polo kiai. Hiyo Mungu bado hakijua. Koro jomoko ling kanyo. Sasa wengine wamenyamazia hapo. Nikech Nyasaye ong'eyogi. Sababu Mungu anawajua. Yesu pake. Amina. Kendo kadno. Tena hiyo kadi. Ok dikawa karatasi. Uwezi chukue tu karatasi. Tiye choti kete simbi. Ukuje uweke kwenye simu lako. Nikech koro simu dwaro kadi. Sababu simu inataka kadi. Hallelujah. Hallelujah. Upaki Yesu jawa. Bwana Yesu asifiwe. To kirwako marach. Na ukiweka vibaya. Hallelujah. Hallelujah. Insert. Insert. To koro wawach ni rwake maber. Na tuseme sasa umeiweka vizuri. Hallelujah. Hallelujah. Mano en watani Yesu en ruoth. Hiyo ni kusema tu Yesu ni mfalme. Mano step. Hiyo ni hatua ya kwanza. Nimoko ni Yesu en ruoth. Wengine waliamini tu Yesu ni mfalme. Emomiyo kawuono en Yesu ni Bwana nyaka jachode. Ndio maana leo ni Yesu ni Bwana mpaka mzini. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Yesu en ruoth, Yesu en ruoth. Koro jomoko biro chung' stark. Sasa wengine wamekuja wamesimama kidete. Yesu en ruoth. Kwamba Yesu ni mfalme. Mano mana tua mar chako bedo wuod Jehova mondo nyingi osikie bugo ngima. Hiyo ni hatua ya kwanza kwa Bwana wa Jehova ili jina lako liwe kwa kitabu cha uzima. Wacho ni Yesu en ruoth ne kachondeke. Kusema Yesu ni mfalme sababu limenakiliwa. Kamano ni ji nyaka yie gi chunygi kendo nyaka ng'ato ul gi dhoge ni Yesu en ruoth. Ni kweli watu lazima waamini tena watamke kwa kinywa kwamba Yesu ni mfalme. Mondo rese. Ili ni kwamba akombolewe. Ni mano chakruok mar resruok. Inamaanisha hiyo ni mwanzo wa kurehemu. Amina. Ng'ato nyaka yie gi chunye. Mtu lazima aamini kwenye moyo wake. Nyaka ul kod dhoge. Lazima atamke na kinywa chake. Amen. Amen. Mondo rese. Ili akombolewe. Koro ni kisewacho kamano. Sasa wewe ukishasema hivyo, Adwara. mimi nimeokoka. Emomiyo kidhi kuonde mamoko. Ndio maana ukienda mahali pengine, Iyudo ka nitiere nyaka odiechieng' mipuonje dhowu. utapata kuna siku ambao wanafundisha kutamka kwa ndimi. Samoro jayalo bende inya dada pong'e Roho Maler. Pengine mhubiri anatafuta dada jazo na Roho Mtakatifu. Koro ichiko iti kaka ji wuoyo kaito chunyi no bende sabazika. Sasa unataka sikia jinsi watu wanaongea alafu hiyo moyo inasambazika. Koro ka en rabasaka to en rabasaka the whole church. Kama ni rabasaka chachu mzima. To ka Yesu ni Bwana ni. Wao watu wa Yesu ni Bwana. Ping'e weche ma Roho wacho. Unajua maneno Roho anasema. Kopong'o ng'ato. Kama imejaza mtu. Amena. Weche matamo kata jachien winjo. Maneno ambayo yanashinda shetani kuelewa. Koro ini kopi. Sasa wewe una kopi. Nikech koro iseyie ni Yesu en ruoth ne kachondiki. Sababu umekubali Yesu ni mfalme sababu imeandikwa. Koro simo ne ema tani ni kata
ambaye anasema ni maneno yaliyo Onge kweli. pango wach. Anajua kupanga maneno. Wach neno kumatiri tu. Hiyo neno mali inapeleka hakuna. Imami uweche wachope nyimi Nyasaye. Kile kinafanya maneno yetu yanafika mbele za Mungu. Maler mar pinyi ruodh Nyasaye. Ni Roho Mtakatifu wa ufalme wa Mungu. Paki Yesu jateko. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye noach. Na Mungu akaniambia Atua machielo. ya kwamba hatua nyingine. Simi no kwa ingi milongo ni pin. Hiyo simu yako inakuomba kile kinaitwa PIN. Personal identification number. Hiyo personal identification number. Nambari yako ya siri ya kibinafsi. Yani mano mari mok mar ng'ato. Hiyo ni yako ambayo sio ya mtu. Satano wilo kini. Shetani amebadilisha hii kitu. Nikoro ka ng'ato se yalne wach Nyasaye moyie. Ya kama mtu akishahubiriwa neno la Mungu akaamini. King bag. Anaambiwa inua mikono. Lubanga. Sema nyuma yangu. Wach ni Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Mimi nakuja kwako. Anabiro hili. Uniokoe leo. Ili wana Wach ja yalo mano kuma.